East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association haka laitrik urumpang arja arpusan kalawan ban bo de jing thoa office Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District namar ka jing dan ki bar jala ki ba IY arshaka bat saw shaka bi an shaki no wan jgo parthai ki ba wan shaka jalla habakran chakilat pathai kubor ba wan don bok jerwa president ulai thu bakini ki ba IY kali bi an ki de naki than kiting road bat khandailan bat kani kalawan ra ka jing bam snga nye ki no wan jgo kai parthai ka association kalai kran ru bat ki bor penya district halor ka jingyo jing ujor na ki nong nya kali baka office try kam ka district transport officer DTO kala sange try kam na ka jingdon ka election MDC ka ban salong shan bat kentu ya ka deputy commissioner ban batha ya ka office DTO ban play biang ya ka office try kam wat la ka election kan nang ya chakman habakran shikilat pathai kubor ba wandon bok jerwa ulaong baga jing khang ya ka office DTO ka bu jing e ki nong nya kali na mark bakim yo sho ban penbet penbiang yaki kot kisla jogi kali bat kani ka ting khoru bat ka jing talasi kot kali ki pulen bakin ngat haka dan kuna kejingan demi bani kendo DC hi kadai ka flor ka taw bolong ba labun pat kini ki real ki ba su IY kini ki kali private ba ki asaka hang ne ko ka sosulong ka jongi te kam kai ka bangi I kalong ba kamon ra jing sangan kham tam ya kinangwan jong kai pathai ha kani ka jala ba I ju tam ka jongi namar ba maki bukti tangi kalti sangki duk nyoti phok kabar pare ru teng ba ima ru tam ka dei hekti ki asaka te kini ki ba asaka ru kila su IY lumer kunto kham da biang ki kot kisla kata ka dei ka ba ni kwa banyak kendo DC te ndri na kaliang DC pada penpau yang ba kanang bun kam pada habide bani election tingla su accept yak city ke jongi but mar sampai yak city jongi hi lingba jong I jongi long ba instation khia kini kam but kalong genuine hiru ka ek bangi ya dawa kata kalong ba yak kini illegal rental two wheelers lane ki four wheelers ma ki private ndri kiya pada kun ki commercial vehicle nang ta pada kadang sakawai susu apa ngi yo kecil ujor no pat ba habi dei bat men hakane ka kini kinyak singi gulai ta kalong men haka arpui trik ha ka ba jan ki pat ba ki pamut lani ki try kali ki ba kwa bani sewi khajna joki yang thia pa office DTO te nang leng ka office DTO ka khang te kecing khang ni yang ma kunum ta singi kan khang nga pada na pernah ba yo se ki achuti leng ba ka megalia de te ndrai em onang ilai wat jimtep kamdei kumta andri kadai na kata baki ingat training na kumta ki election ista ku kan report itu tingi ni super pa de DC la kuno ba kan pelat no ek ti staff do nang thi namar ba kai ka pelong yemi ki try nang bu kali hoi kalong ba ngi hi kim kinong nya kali teng ada feel tang iwi ko taksi singi hap se ko fan ka basipo ja tela da manta la da kajing pengat election kajong ka election commission ni nak liang ka district magistrate ya ki brio berang ke politiku ya tangim khang ndai ke dem exam pat iki ya ki penalty ke exam ni penalty ya kata ngim so yo ndai lada menang ba ka penalty pinang ya be sakmat te ngiru ngi jawab be ka diban play be ke ka office berang ke politiku namar ba pimla mantep mentala da feel tang permit sisni hoja feel ka fitness sisni sanpho tang ka sisni takum kita ke hati ke pawara jik sosi ke bakrau namar balada tumalong men hakade ka arpoi trik baki khang kidang kitra kali baki takot dongki kelakut men hak arpoi trik Januari arja rapsan te kimut balik siu ka khang te kila siu next day hap siu ka baka fine te kata kadi kejing ut tempat ba yang i yang ba sobha penyerap lam habiri uni kam te na kali yang kejongi hiru ni krem da songklik ti bangila da bi kran lah pok isi mo ni yang bangi di men sim khia ya kali benta te kumba kajulong hina goi ka pos goi pa kalong ba ngim tuklar ya kam office nrengi itu klar baik ya ka ek bapikta ya ka pisano pat ba namar bangi ide ki taxpayer ngi siu direct taxes sa government kabo pat ba nong song kali jongi hangi pada usi indirect taxes sangi ngi hap sa government takum ta ken kanum ta than yanu yanuru tendai lada kalong kumni pada lada ki lada tu office ka khang kani katai tang mo ngiting yong ngim persa ya ta jingat election duty jongi ndai exam ik tax exam nane exam what ik penalty ru kata hi gede kejing tawa jeni bar khadu kade kolong ba nagaliang jongi hi kumbangi yo so ye kubor ha ka ba nagaliang ka police department ngin sali ai gini kejing tho ba kinang tang man check tang ye ki local taxi balikin check lang ye ki we pa ki kali ngingi tip sai ba ki kali private ki bun bambiang pat biang sla ngingi tip sai wa ki arsakaru ki bambiang su i pat kisla tenre ha bakut pa manta ki yong ba ngin check be tangi local taxi da ka ba kila issue itu stickers kato kejing issue jong ki stickers ru kalong ba ngamtip kato ka pisa kali seno kawan seno namar ba mental finong ba nalor la biang ki kot kisla
hapsim itu stiker spos hapsil ke pisah po SP office without any cash receipt mo tengimtip katu ke pisah kalik saka head of account jongno dan kalik kumno ya kata ngakwa ya ki kinong rockboard keli nak yang kulit bar ngakwa hiru ngada biang kumta keli lang ni kipat ba coba sim itu stiker ba hatu nak yang ke police department ke bela isu lapo ka office ke jongki nak gieng ke jongki kita ya pisah do pat ba hapo kamera rekam ke jongki balik par kimaya cash receipt bi kata kade ke jingkeli teman tanang ni sakmat ru nak yang ke jongi hi yang ba kita kali ba itu ke bala leksem ngim sawi ai ndai itu ke bala leksem nai leksem ngin siapet lada dan mano babat ngirungin mi kum kesang kabar ba kolong ba lada kipiang ikot kisla nak yang jongim kesang ngin ya sakmat dak jingi ki lada kitra kali ki feel ikot ki feel pada ikot kisla ngingim lak ban bakli hawi de kata kin hapsiwi ka fail lada ki feel ikot kisla itu ndai mata lada kipiang ikot kisla in which ground makin fine kina tambah kam dan tak stiker ndai lada mata lada sakit nap lane jia kanu no jinjia ka susi habuko di pajak unpai nombor dan stiker ni unpai nomor plate ni ndai kejuk mamantaro kade kejuk ke balak thamai balak size balak kiu ha hawi de teknologi mentah wadangi perangnya kali ni chat lembang mobile aktif ke kanu kali babiang kot kanu kali babiang kot ndai mentah pada wana kali yang polis department ru kade ayu ki bakin chat online bete ndan tame bandale ki old teknologi jongki mo katu ka bentar ke joki berem mencerah porang ya dengan jinthok dekat ki te ngirung impersa ya kata ngili simbet nadu snam arjan riu terter hadu ki snam ki boleh kidan ki beli simbet ndri mentah apa kalau long teknologi kelak kiu te la kuno kolong ba ki de check choi kun kita check online ba ki ba duna ya kor kasla fine on the spot ya ki babiang ngi tengi persa la da kin fine tangat ta tamam ha ga ba ya de ba kini ki aiwa ya kini ki asaka la ni kini sausaka hi nagaliang jongi ngilalik khandra la arsit kabangi keli kor kisla pada kidai ki mender sismi hi kiba le ngini ka kamru kolong ba kimbiang ya wat ya ka kor kaslaru kimbiang kor kumno haba ka kali joki kidai private ki arsakaru kidai ki private te hak motor vehicle act ka khandai spa pra section nrifun real lada batai sai ba kinunu ki ba penan kam ya ki kali kum ki commercial vehicle kidai benbiang ikor kisla tenri mentah pada kini pada tanggu wi kor kimbiang te watang ka permission na government ru bakin ron kum kata ke business kambiang katring lesen kepada benyo na ka municipal ni na ka KSBC ru kimdon te hakno ko dor kimbiang ko nila dai ban bis rupa ka private te hangno kan biang ko na dai man ki commercial vehicle ya kata te lati pa commercial biang ko ndri mentah mun song no di private hangno kan biang ko kimbiang ko Ita bachpanya yakam gidi na ki ba company hi kan kam ke bangi ngilap ke debe lang ma kan king road kapulu lain kera nak tak ada jilro laban entah data kamu kini kita be haki area jong ki area hapo ka British area be kiba penya je kini ki rental hi kita kiba long kiba ngingi lap hi kiba kambun kita hapo ka British area laj no haki khasi state laj no haki nik sixdel area yang kita ngimpat lap hi ndai ku mangilap hadu kemantahi kalong baik kiba bun kitra kiba penya kini kam kita hapo British area Lo kini gibon tourist mah gibon siapa di sini di kali nang tu gilek per keleng-keleng gari. Ha. Kata orang limba makin ini tourist pada kiwan nang lagi kisucak limba ke Google. Ha. Kiwat rental vehicle rental two wheelers rental kadan be apa Google. Kita bu kontak nombor no dong. Ke address ke pamaki kibu office kita bu hi kita. Ha kita bentar tapi. Habatin pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya